Allin hamusqa kay munasqa wawqimasi, maychus kasan kay yachay wasi escuela sabática nisqa. Kay lección número 8 parlariwasun maychus kasan preeminencia de Cristo nispa. Allinta entiendeuchiwanchik kay semanapi imaraygu runa ruwasqa karqa creasqa karqa Cristuman rich'akuqta. Imaraygutaq payqa kuraq karqa ichari imaraygu ñawpamurqa kay munduman. Chaykunasta apóstol Pablo sumaqta parlarizarqa qillqarizarqa maychus Colosas llaqtaman. Porque tukuy clase creencias yayguspa kasqa chay llaqtaman. Cristianos colosenses llaqtapi. Entonces chayraygu yakisqa apóstol Pablo qillqasarqa chantapis declaraspa karqa imastachus noqanchik kunan ñawirispa kasun tata Diospaq palabrampi. Chayraygu invitaygi kuska kicharinata maychus kasan kay libro de Génesis ichari kaypega noqanchik capítulo 1 versículo 26 pi reparaspa kasun imaynata kay lección niwanchik la imagen de Dios. Imaynata noqanchik espejopi o fotopi rikuspa reparanchik y uyayata. Sin embargo, tata Dios parlariwanchik kay hinata palabrampi. Génesis capítulo 1 versículo 26 nin. Chayqhepata Dios nerga. Runata ruanachik noqanchikman rich'akuqta. Tukuy animalesmanta aswan atiyuq kachun nispa. Uyariy munasqa wawqimasi, ningi noqanchikman rich'akuqta parlaspa kasan ashkaman noqanchikman kaypega participaspa kasan Dios Tata, Dios Churi, Dios Espíritu Santo. Chayraygu ningi noqanchikqa fotopi rikunchik uyayata. Sin embargo, Tata Diosqa sapa uqta riwarqanchik, creawarqanchik payman rich'akuqta maychus espíritu yuqta ichari. Entonces munasqa wawqimasi kaypega primera parte niwanchik tata Diosqa entiendenayki tiyan payman rich'akuqta ruwasarqa. Chayrayku ningi qanqa sumaq ningi parte semejante kayki ichapis qanqa cuerpoyki aychayki tuyuyki mana kikinchu pero espirituyki kikillantaq ichari sapa uqpis munasqa wawqimasi tapukusunman. Pero kunan noqa espejoman rini, qhawakuni. Entonces tata Diosta qhawana ya, si chuspay kikinta ruwawan chayqa payman rich'asqata hina. Entonces a veces chayta runas masq'anchik payman rich'asqata hina. Pero yuyarina tiyan imaynata jardín del Edenpi. Maychus Adán y Evawan huchallikurqanku munasqa wawqimasi. Huchayaykumusqanmanta pacha kay mundumanga noqanchik ma reparanchikchu, mana rikunchikchu kay huchasapa ñawinchikwan tata Diosman rich'asqata ichapis, porque kunan huchaman urmasqa kanchik ichari. Sin embargo, sonqonchikqa espiritunchikqa nin waqllasqa kasan imaman rich'akuqman tata Diosman hina. Chayrayku noqanchikqa permanecena tiyan, sayana tiyan, oraciónpi, mañakuypi, chantapis estudio diario nin Diospaq palabranmanta. Chaymanta hina atenga Espíritu Santo llank'ariyta maychus kasan munasqa hermano hermana kay cuerponchikpi yuyayninchikpi aswan sumaq runas kanapaq, sumaq cristianos kanapaq. Ñawpaqman taskirispaqa lección de escuela sabática parlaspa kasan maychus kay primogénito nisqamanta, kuraqkaq nisqamanta. Noqanchik entiendenchik kay término primogénito kuraqkaq nisqaqa pichusi ñawpamurqa, kuraq waway, kuraq hermano y primero nasikorqa y wa familianchikpi, primero karqa familianchikmanta. Sin embargo, lección de escuela sabática mana chaymantachu chay primero hamusqanmantachu parlasan, porque nin sut'ita kay libro de Colosenses capítulo 1 versículo 15 kicharispa kasun kuska munasqa wawqimasi kaypi parlasawanchik imaynata tata Dios niraq nima kasaqtin payqa hamurqaña, payqa
nin ajinata. Cristoga mana rikukuq Diospa rich'ayninmin manaraq ima ruwasqa kasaqtin payqa karqapuni tukuy ruwasqa kaqmanta aswan patapi. Hermano, entendena tiyan, niraq nima kasaqtinqa, ruwasqa kasaqtinqa, payqa karqapuni. Payqa karqapuni kay mundupi, chayrayku primogénito, chayrayku payqa kuras, chayrayku payqa ñawpamorqa ichari, nima kasaqtin pay kaypiña karqa. Entonces chayraykutas niwanchik hipaynejtamin Diosqa tukuy kaq chikata ruwarqa. Hanaq pachapi kaq imasta, kay pachapi kaq imastapis, mana rikukuq imasta, sut'ipi kaq imastapis, kamachikkunata, kuraqkunata, atiyniyuqtaman ima, Diostataqa tukuy kaq chikata ruwarqa paynejta, pay paqtaq nispa. Paynejta munasqa wawqimasi ruwaspa karqa. Nima kay mundupi kasaqtin ñawpamorqa nisuman imapaq. Tukuy imata pay ruwananpaq. Hinallatataq Cristo karqapuni nin manaraq imapis kasaqtin. Paytaq tukuy imata sayachisqan kay mundupi. Chayrayku nisuman kay mundoqa Tata Diospaq makisninpi sayaspa kasan. Ñawpaqman ririchiwanchik escuela sabática. Parlawanchik Cristumanta. Imaynata Cristo uma iglesiata cuerpo kashan. Chayta entiendenapaq invitayki kicharinata kuska maychus kasan kay libro de Efesios. Libro de Efesios niwanchik y capítulo 1 versículo 22 ajinata sut'ita willasan. Diosqa tukuy imata Cristo chakisnin uraman churarqa. Hinallataq payta ruwarqa tukuy imapi iglesia uman kananpaqpis. Cristo munasqa hermano, hermana, umakasan ichari. Entonces wakin cristianosqa, wakin runasqa ninku, está bien, aceptani Cristuta Tata Diosta sonqoyukhupi, pero ama nima parlawaychu iglesiamanta, porque noqama iglesiaman rita munanichu. Tapuyki t'ukurichiyki kay sut'iyaypi. Imaynataqan warmikita wawasniykita munakuyki ichari, paykunata munakuyki umallantachu, munakuyki makillantachu, munakuyki partellatachu paypata, manachari, munakunchik chayqa, munakunchik entero completota. Chayrayku Cristo munakuyki chayqa, munanayki tiyan iglesiata. Está bien, iglesiaqa mana perfectocho niwanchik kay libro de Apocalipsis. Ichapis kasan ningi, ichapis iglesiaqa urmachiwanchik, ichapis huchata tariqkuna chaypi kasanku, ichapis iglesiaqa a veces más anchik perfecto kanata, mana nima huchata tarinata, pero uyari iglesia manqa pikuna rinku, sano kaqkunachu o onqoqkunachu, onqoqkuna ichari, porque Cristuta más kaspa kasango. Entonces chayman hinataq noqanchik entiendespa, Cristo uma kasqanta, iglesia cuerpo kasqanta, noqanchispis entonces iglesia hinaqa, cuerpo hinaqa llank'arinatiyan, porque comisión tasaqa warqanchik llank'anapaq Tata Dios, predikanapaq, willarinapaq, testimonioqunapaq. Chayrayku noqanchikqa apóstol Pabloqa recalcawanchik, maqenchus kasan laborninchis sapuqninchikpata, iglesia hina allin testimonioyuq kananchik tiyan sapa uqninchik, ichari iglesiaqa mana perqaschu, mana techochu, masillachu, iglesiaqa kanchik noqanchik hermanos y hermanas. Pikunachus congregakunchik creenchik Jesucristupi. Ñawpaqman taskirispa lección de escuela sabática parlariwason hermanos, machus kay principio niwanchik ichari, kay libro de Colosenses capítulo 1 versículo 18 niwanchik ajinata, kuska ñawirispa kason, maqentaq karqa kay iniciador nisunman ichari, Colosenses capítulo 1 versículo 18, payqa cuerpo human iglesia nisqantaq paymin qallarerqa,
Cristo gallari munasqa hermano hermana. Entonces chay gallari hinaga gallarispa carga kay munduta creaspa ichari imata ruaspa munasqa wawqimasi maychus kay creación pinoganchik uyarinchik t'ikasta, plantasta, runasta, animalesta, kay cielota comer pampasta tukuy imata payqa ruaspa karga. Mana nima kanchu wahruna o ima ati astawan atiyuq que tatayninchik ichari anchayta nisawanchik munasqa hermano hermana. Hinallataq niwanchik kay lección de escuela sabática versículo 19 hinata. Dios tataqa sumaq yuyasqanman hina munarqa pay imaynachus kasqan ahinallatataq churinpis kananta. Pichus nini tata Diosta Rexenga Pichus Cristuta Rexin, tatanta Rexin ichari. Entonces wakinkuna ninku, pero imaynatano ganchis rikusunan, tata Diosta ñawpamorga chayga, gallarerga chayga, imaynata Rexisunan, yuyarina, mana nipi hamunchu o Rexengachu tataita, sichus mana nogata, Rexiwan nindios pah palabranga. Entonces si Jesucristuta gan Rexigi chayga munas hermano hermana, seguramente tata Dios pah kuyakuyninta rikuigi, tata Dios pah atininta reparaspa kaygi kausaynikipi. Imapah imaynata carga tata Dios chayki killantataq nini, Dios tata sumaq yuyasqanman hina munarqa. Pay imaynachus kasqan ahinallatataq churinpis kananta. Entonces chay declaración noganchis tarinchiki, Dios tata munallargataq tukuy kachikata paywan allinyachikuyta churinnesta. Payqa kay pachapi kachikata hanaq pachapi kachikata ima allinyacherqanin churinpaq yawarnin raygu mayqinchus hich'asqa karqa cruzpi ch'akatasqa kasqaqtin chayraykunin. Cristoqa munasqa wawqimasi tatanchikqa kachamurqa uk'ata churinta hich'akunanpaq yawar imapaq noqanchik kunan tiempo kananpaq y creenapaq Cristupi llanninman k'askanapaq chayrayku reconciliación kanapaq k'askapunapaq watejmanta Cristuman tatanchikman maypichus paz tranquilidadta tarispa kasun. Lección de escuela sabática nini, chay wañuywanqa munarqa tataqa churin wañuyninwan llaqtan sumaqta kuska kawsakunanta piwan tatanwan chayrayku hamuspa karqa Cristo kay munduman. Noqanchik entonces qallarinchik kay leccionta kay semana entiendespa, noqanchik kanchik ruwasqas tatanchikman rich'akuqta. Chaymanpis pay ñawpamorqa niraq nima kasaqtin imapaq qallarinanpaq, creananpaq, churananpaq. Sichus noqanchik Cristuta reqsinchik chayqa reqsinchik tatanchikta. Niraq reqsinchikchu chayqa entonces mask'ana tiyan ñawirispa Diospaq palabranta payta noqanchik testimoniota qospa aska milagrusta ruwaspanmanta kawsayninchikpi. Chay yachay karqa kay semanapi munasqa hermano hermana. Chay yachaywan saqisaygi kuska noqanchik qhipan semana tinkunarikunapaq mark'ayta apachimuyki.